Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajaka penyeng ni ki arsaka jong kinong leit nong wan hayo mat pran bala penya di uba em halang syadap kala syak khang bat bu sendon hakabor pulit penya kali ban nem syak su ban penyeng ni ki arsaka nak hukum bala penmi na ka deputy commissioner hakakat pratrik urisa arjar arpulai de ka baong bakatai ke de jaka ka babean ban penyeng ni ki arsaka nakaliang uba em halang ubade nong penya je ka jaka penyeng arsaka haba ajing keren ulaong bagani ke jaka penyang yiki arsaka kedai ke ula penyai mentar lajan arsnem lingba ke jingyo bor na ke district council baru ulaong ru bagani ke jaka penyang yiki arsaka ka ajing syakri amtang ban shim ya ka pisa henry ka bu jing shingain ru ya ki tuk arsaka ni ki baik na ke jing syak tu bat lat na ke jingja ki tiar kitar namar ki nong up kilapet bha ya ki tiar kitar jong ki bre ki bawan bu ya ki arsaka. Ako mo try parking na kamusya ko kasukya. Hindi mo stop kada nga may boy hanti at saka trail nga. Te ngayon ba ki pulit traffic kila ay no parking hanti ko saka area ko nga. Te mangta nga skawi kaliang hakamunsis ni kiwan ki pulit arklor wan pun nga ya ka order and pat puni hakamubay. Dan apa kata kam clear bah ban pe kata ka order ini pak ngaru ngalak pi u dak order lojong bang yo naka disconcert dia apot swa bang yo ya kini ka kamru ka street april ngalak submit ya kini ka order sa lumjendri sa ni sa sadar precision wat sa ni sa controlman dia jarang kan ba menimista kiwan ay no parking te wan an no parking te hendak ngapat da kamesin mo so kiyang alay maria sa tanak lumjentri na kudu osi pat wong ba mlale era ni kudu hadisi te hendak ngapal akut kalat ko kelenti kapisar ngala investang tu labuan hendak ngapat ngapat ngaduai sublay ngapal sublay ngaten hendak ngai kudu kini ini sang halang HNYF tengapan jengker patiki ngapan dengan sing kapas Nokia na on garap lem yang dapat kir bokli tak mensi ke balai du ki garap yang entah tengapat entah kadang-kadang betul kam ngalit snow kan ngaru kun ru bopang besdam yo ni ke bring homerage ngalit snow kan ngapat pendak pendang tu kecakap smart kamde hang dia sebuti kedua kedesen ke barang nah sano kan nganlet entah natin ng mansira hang tapat idan kini kebayaran dengan ngexcam kini kan tiba nyarat dengan entah kekenti pangkatay ko besibon top yo klinam ki pulit na iya daw saya bagi keduk ke tempat ni oh ki pulit pagi ang ba order ko wan kadisi te dapat apa pe ki parking kiyo ke kod dapat arpulai trek keduk sa steng san beji kimdesu banyak parking dan dapat ke bas ngulung ke parking ke tengah kan bagi on the spot bagi ang bamsa su ban parking waktu area baro nabi mula sadu sama pram dan dapat ngapat ke kod keselangan dan dapat lada mentang adon ke keselangan lu banyak fight mentang ngakamit tiam mentali kat nu lagi besengan ki bubu skuti hang tu kamtam ada ki klet ke mobile ki bu ke mobile hang tu skuti ru kam juja ibu kamtam ke helmet kam juja isif bablai ki ang buan ki baang hang tu ki bayar parking hang tu ki parking hang tu ang bakani ka caka kolong safe ba bablai ubri ba parking ru bomdi ubadi babang bolong sida bope ya ka kam ka jam di ben simtang pisa ben de handipat habdan responsibility ben pe ya kamar baro kata amdi haba bin kan semua ka parking tang pisa ada handipat pe ya kamar ka mata jong gitu hab sim clear dan por ru hateng dan ki ba pak ki dai buji baro kitu hab ki kamlok staren pertesni jauh beri bersama nantu mengerti bentuk itu sekuti ke ndong bak kli haba kli menga nong pe kene parking
bawa semua kena parking mentapat jarang kapat wan kang kumni kam sawi ha bre ngapat hapan bor gini ikisang halang ya mentah sang sistem kan bre lo mentah arsnam mentah na atre ya kena kam anlong arsnam kan kani bangayo daga diskonsul ngayo kani order kani ngayo daga diskonsul ko ada di hendapat kani pat bangayo mentam step naka traffic branch kani bangayo mentam step hendapat ada deke illegal boleh pat sunamadir nanti bedang ketuka tempel jengki dekar king ketu na angkol shop harum ketu king kedik ilegal kan ketu angkol shop harum king ketu tu mandir ang tu kedik ilegal king ketu Sekarang itu ilegal king hendak pat yang mentade orang kedik ilegal te ya borok king dia kang salansa king kang le kile tangi ka parking jang asunu kan ya ha untuk